ٹاٹھیو بچو گوٚبرو آز چھُ اَسہِ پوٚر مُقدم صٲب تَتھ کٔرۍ اَسہِ سوال تہِ أڑۍ ژوٗرمِس سوالَس تامَتھ مۄکلٲے اَسہِ آز چھُ اَسہِ پوٗنٛژِم سوال کَرُن صفحہ نمبر چھُ 34 پٲنٛژِم سوال چھُ یارس لیکھِو چِٹھۍ یَتھ منٛز کُنہِ ورثُک حال باونہٕ آسہِ آمُت یُس تۄہہِ وٕچھمُت آسیو وۄنۍ چھِ لیکھٕنۍ اَسہِ چِٹھِ اکھ گوٚبرو چوگُل ہندوارہ 14 مے 2021 میانہِ ٹاٹھہِ یارٕ آداب پتہٕ بوز مُقدم صٲبنہِ ورثُک حال 24 سفر اوس مُقدم صٲبس ورث تہٕ اَتہِ اوس سٮ۪ٹھاہ بوٚڑ مٲلہٕ لوٚگمُت اَتھ مٲلس منٛز ٲسۍ دوٗر دوٗر پٮ۪ٹھٕ لوٗکھ شریٖک سپدن خٲطرٕ آمٕتۍ دروٗد تہٕ ازجہِ مجلس آسہٕ سٮ۪ٹھاہ پُر رونق ساسہٕ بٔدۍ لوٗکھ رٲتۍ راتس منقبت خوٲنی کران تہٕ مُختٔلِف قٕسمٕکۍ سودا کٕنن وٲلۍ ٲسۍ پنٕنۍ دُکان سجٲومٕتۍ مۄنجہِ گٔرۍ ٲسۍ نَدٕرۍ مۄنجہِ تہٕ مۄنجہِ گوٗلۍ تہٕ باقٕے چیٖز بیترِ کٕنان اَستانس تہٕ ٲلی اوس ژانٛگیو زُلہٕ سۭتۍ پوٗر سجاونہٕ آمُت بیٚیہِ کیٛاہ وۄنۍ کُس دِلکش تہٕ دِل فریب منظر اوس یہِ ورث پیش کران یہِ مٲلہٕ روٗد برابر أکِس ہفتس جٲری تہٕ کاش ژٕ تہِ آسہَکھ یتھ ورثس پٮ۪ٹھ ییٚتہِ موٗجوٗد تہٕ وٕچھہَکھ ورثُک حال پنٛنیو أچھو سۭتۍ وسلام چون یار علی بے جی گوٚبرو وٕچھو 6 سوال یِمن موزن مُتعلق لیکھِو اکھ پیراگراف گۄڈنیُک چھُ حضرت شیخ حمزہ مُقدم کشمیٖری دوٚیِم چھُ کانٛہہ پرٛٲنۍ مسجد أسۍ لیکھو گۄڈنیُک چھُ حضرت شیخ حمزہ مُقدم کشمیٖری حضرت شیخ حمزہ مُقدم چھُ کٔشیٖرِ ہُنٛد پاے بوٚڑ ؤلی اللہ تِمن چھُ محبوب عالم تہٕ سُلطان عارفیٖن تہِ وَنان زیادٕ پہن چھُ مُقدم صٲب ناو یاد یِوان کرنہٕ تِم چھِ 900 ہجری منٛز زینگیٖر علاقس کِس تُجر گامس منٛز زامٕتۍ بابہٕ صٲب اوسُکھ ناو عثمان رنہٕ تہٕ ماجہِ مریم مٲلۍ ماجہِ اوسُکھ حمزہ ناو کوٚرمُت تہٕ یِہُنٛد خاندانس منٛز چھِ پتہٕ وتہٕ ناماوار سِپہ سالار حٲکِم عٲلِم تہٕ عٲبِد ؤتھۍمٕتۍ دوٚیِم چھِ پرو أسۍ جامعہ مسجد سرینگر بٔڑ مٔشیٖد سرینگرٕچہِ جامعہ مسجد یعنی کہِ بٔڑ مٔشیٖد بناونہٕ سُلطان سِکندرن 1402 عیٖسویس منٛز وننہٕ اوس نہٕ اَتھ 100 ؤری تہٕ گوٚمُت ییٚلہِ یہِ 1497 عیٖسویس منٛز نار لگنہٕ سۭتۍ شہیٖد گٔے سُلطان محمد شاہ سٕنٛدِ فوجن کمانڈرن ییٚمِس ابراہیم مُغرے ناو اوس کٔر یہِ مسجد نَیہِ سرٕ تعمیٖر
मुगल बादशाह जहांगीर सन्द वक्त गई मस्जिद बेयि अकि लटि नार लगन सहित शहीद पत्त आय 100 वरियन मज दुबार तमीर करना। एम मस्जिद वुच तवारीख वारियाह सनी तो वगन। 3वीं फिर गई यह औरंगजेब सन्दिस जमानस 1747 ईस्वीस मज बेयि नार सत शहीद तो तमीर करनस लगिस 3 वरी। तो डोगर महाराजन हिंद जमानस पे आज तान आय अत वारियाह फिर मरम्मत करन तो देवार बंदित तो आयस करन तो बुर्जिश बदलयित पशस टीन दिन। बाकी वसलाम।